हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल कुनी कुनी दुनिया। यही चैनल रे मु आज शिखेबी ए फॉर जेड फॉर से भी फनी वे रे। मो सह रिपीट करंतु आउ शिखंतु। एमिति फनी वे रे पाठ शिखिबा पाई एही मो चैनल कुनी कुनी दुनिया को सब्सक्राइब करंतु आउ वीडियो भलो लागितिले लाइक करंतु। एबे चलंतु शिखिबा ए फॉर ठारू जेड फॉर जे। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। कुहंतु पिला माने ए फॉर एंट, ए फॉर एंट। मो सह कुहंतु पिला माने बी फॉर बॉल, बी फॉर बैट, बी फॉर ball, B for bat. C for cup, C for cat, C for cup, C for cat. For dog, D for duck, D for dog, D for duck. E for egg, E for elephant, E for egg, E for elephant. F for fish, F for flag, F for fish, F for flag. G for goat, G for grass, G for goat, G for grass. H for hen, H for hat, H for hen, H for hat. I for ice cream, I for iron, I for ice cream, I for iron. J for jam, J for jug, J for jam, J for jug. K for kite, K for key, K for kite, K for key. L for lemon, L for lion, L for lemon, L for lion. M for mango, M for monkey, M for mango, M for monkey. N for nose, N for net, N for nose, N for net. O for orange, O for onion, O for orange, O for onion. P for pig, P for peacock, P for pig, P for peacock. Q for queen, Q for quail, Q for queen, Q for quail. R for rabbit, R for rat, R for rabbit, R for rat. S for sun, S for swan, S for sun, S for swan. T for tree, T for tiger, T for tree, T for tiger. U for umbrella, U for uniform, U for umbrella, U for uniform. V for vase, V for van, V for vase, V for van. W for watch, W for wall, W for watch, W for wall.
X for Xmas tree. X for X-ray. X for Xmas tree. X for X-ray. Y for yak. Y for yam. Y for yak. Y for yam. Z for zebra. Z for Jew. Z for zebra. Z for Jew. वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।